Sang perawat handal mulai kembali, guys. Ayam geprek notop ayam geprek. Palang betruk. Hah? Yo, di apa itu sanjung tu? Lah toro tu. Dia tak kok. Di nak apa itu pas anu no di. Petro pas tak mandi sekali kat rumah Balang Petro. Derem. Ini perawat terbaru. Aden, guys. Tak sendiri dulu teruk. Boleh bersih teruk. Di bawah aja kita aja. Ano? Masih ramban teruk, mulai cepet. Temur anu teruk. Dari rumah. Ini cara badut pun dandang ngurung. Enggak, dia. Dia nyempar dah Aden teruk. Aduh. Kau pengen nggak terus? Takuan.
dong apa di yang C dong. Kacau ngapain di dong itu. Pilih ya. Pilih. Di budi terus. Jangan lemar bersih lah. Terus airset pas sabun tuh nih tar. Letak bau, tau nggak? Lor kayak gitu. Sekoni boy. Ada rekaden sabun. Tahu ko ni nga ijuwal pa yalle. Mun si raja ende om. Turun nemu peneket. Pakai. Taruh kok sih man. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Dunia Asar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.